Bismillahirrahmanirrahim. Be navê Xwedayê Dilûvan. Temaşevanên hêja xweş û birayên qedir bilind. Hemd ji Xwedê re ku Xwedayê Teala saleka din êşî temenê me dirêj kir. Em gehîştin meha Remezanê. Sibê meha Remezanê dest pê dike. Xwedayê Teala girtina rojiyê ji me temaman ra nesîb bike înşallah. Rojiyê me, duayê me, ibadetê me qebûl bike. Di rojiyê da yani di meha Remezanê da gelekî pirs tên kirinê. Dikarim wekî mînakşeyan pirsa ji we re bêjim, dipirsin divê gelo meriv jina xwe paçîke rojiya meriv betal dibe an na mirov fitara xwe bi çi gerek veke mirov ji bîr bike bixwe vexwe an jî tevê xanima xwe razê rojî betal dibe an nabe. Gelo rojî girtin li ser bêaqila, li ser zarokan, li ser însanên nexweş, li ser însanên bêtaqet ferz e an na. Rojî girtin li ser rêwiyan ferz e an ne ferz e. Jina bi hemle ve zaroka xwe deyne yani biwelide an jî ji ber bikin roja wî betal dibe an na her wa gelekî pirsên li ser rojiyê tên kirin. İnşallah Xwedê hez ke em ê bersiva van pirsa tevî bidin. Meha Remezanê çi pirsê wî hebin û dikarin ji me re bi rêya emailê an telefonê an bi rêya Facebookê jî sualê xwe pirsê xwe bişînin em înşallah bersiv bidin. Rojî çi ye pêşiya dixwazim minekî ser tarîfa rojiyê bisekinim. Rojî bi zimanê erebî kelîma bêja siyam e. Bêja rojî di zimanê erebî da me got siyam e. Siyam di lugetê ereban da reva yanî xwe derxistina an xwe parastina ji tiştekî ye. Di bikaranîna şer'î da yani di olî da jî têrkirina xwarin ve xwarin tiştê di hukmê xwarin û vexwarinê dan e û terka münasibeta cinsî ye. Ji çi wextî da ji dema fecrê dest pê dike yani spîtoya li pey qedandina şevê dertê ji wê da dest pê dike heta nê roj bi temamî diçe ava. Zemanê wê ewqasayê divî zemanan da germer xwe parêze. Ferziyeta rojê bi Qur'an û sünnetê sabitin, îspat kiriye. Ne ji bo me tenê bûye ji rojî, rojî çawa li ummetên pêxemberên berê yanî ji Hezretî Adem heta Hezretî Muhammed li wan çawa ferz bûye her wa li ummeta Muhammed aleyhisselam jî ferz e. Ji her ummetekî ra rojên taybet hebûye. Li rojiyê da rojê kifşê hebûne. Ji ummeta Muhammed aleyhisselam ra jî meha Remezanê hatiye tayin kirin. Li meha Remezanê da gerek meriv rojî bigire. Ferziyeta wê me got bi Qur'an û sünnetê jî hatiye îspat kirinê. Di Qur'anê da Xwedê wiha dibêje gelî bawermendan rojî çawa ku li ummetên di beriya we da hatin û derbas bûne ferz bûye her wa li we jî hatiye ferzkirin da ku tê umûtkirin ku hûn xwe biparêzin. Sûreyê Beqere ayet 183. Dîsa Sûreyê Beqere ayet 185 da jî Xwedê Teala wiha dibêje meale meha Remezan ew mehaya ku tê da ew Qur'ana ku ji mirovatî ra rêber e ya ku bi delîlên vekirî rêya rast û şer ji hev diqetîne nazil bûye. Madem ku wiha ye wê demê kesên ji we kî bigîje vê mehê bila rojî bigire. Kesên ku di vê mehê da nexweş bin an jî rêwî bin bila bi qasî rojê negirtiye paşê rojiya xwe bigirin yanî qeza bikin. Xweda bo we hêsaniyê dixwaze ne zehmetiyê. Waya bo temamkirina hejmara rojiyê ye him jî bo ku Xweda rêya rast daye pêşiya we hûn wê mezin bidêrin hûn wî mezin bidêrin yani Xwedayê Teala mezin bidêrin û spasiya wî bikin. Belê pir însan nexweşin jî dîsa dibêjin em ê rojî bigirin ya eybê ya xelkê bêje çawa rojiya xwe xwariya jî salê wan pir li şorin heştê nodin û yan jî pir zayîfin bêtaqetin nikarin rojî bigirin bi zorê rojî digirin ewa jî tiştekî baş nine. Yani dînê İslamê da Xwedê wayê di Qur'anê da dibêje Xwedê hêsaniyê dixwaze.
راحتی دخوازه آدی امانی آدمی قلایلقی دخوازه نکو مروا بکه زوره به اول حدیث جی حدیث که متواتر ہے پیغمبر علیه الصلاة والسلام دویجه اسلام سر 5 تشت هاتی آوا کرن شهادت که جخاده بهتر تو ایلایک تونه و محمدی عبدی ویه و پیغمبری ویه شهادت دوی مرد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله بله ev yek şehadete du nümeş kirin sisi zekat dayın çar çuyina hacı ev şerti yani tabi rojekte inşallah me baxavın 5 roji girtin dise ev şerti yani liservan 5 esasa İslam hatiye bina kirin hatiye ava kirin insan ekivatı ve Müslüman kerevi 5 dişi bile berçavi xab devlemen zekata xabidin fakiran انسان سالم قوت و هم روشی بگیرن انسان کره و وکیلی به هم شرطن دنینا بکارون بچن حجیز امریکا دا جاره که بچن حج عمره خواه بکن بله مانا مگو فرزن شرط فرض بونا روژی چیه؟ یعنی روژی لسه کسی فرزه؟ نه اما ناوی بیجن شرطی وی 4 حبن وقتی زن روژی چوال سر هر انسان فرض نینه هر وال سر هر مسلمان جی فرض نینه یعنی مکی به مسلمان به هر حال و کار اگر روژی بگیره تشته گسات نه جبانا فرض بونا روژی مگو 4 حب شرط هنه یا گرگ مرو مسلمان به روژی لسر نه مسلمان فرض نینه دو گرگی مرو مکلف به بالغ به یعنی زاروک نه به لسر زاروک جی فرض نه سه gerek مرو باقل به لسر بیاقلان لسر انسان دین اشی وانه سری وان روشی فرض ننه و gerek تو عذره کی مروای که ببا آستنگ جبونا گرتنا روشی جی تو نبه لسر خودان عذران روشی فرض نینه هم دکارن عذران بوی آوای ریز بکن نخشی کالی پیری بیتاقتی ریویتی وهناك عذر جهنة خاص بجنانه وك حيزي نخشى سري معي جن بيت كفن وك نفاسي يعني بي والداندن دمك دريش نخشت من خون تي بي والداندن اما دوان هر دو حال هان ناداجين جن روجي ناغرن روجي اخاد خون بشتي ساخبن زمانك مناسب تا بشرطي روجي كي دن سرد ارباس نبه وان روجي خا قزا شرط روژی 2 حب 2 شرطی به یک نیت کرنه نیت به دل تری تیر که مر دل خدا بیشه از سوی ما رمضان از سوی روژی بگیرم yani دل خدا تن بیشه ev بیسه لی مر بدوی بیشه سنت شرط نه مر بدنگ بیشه herkes sakin مر بیشه دنگ مر به مر تنی بیسه yani اجبونا نیت روژی تعریفه کی معين تنه إلا غير مروها نيت بك شرطة كي وسطنه صرف مرود دلي خدا نيت بك كأوي سوي روجي بقرا أو قص بيسا بدأ يخش بيجي أز بنيات مسوي روجا رمضان يدقرم أوش بيجي باشتبه چونكه هر روجك جمعة رمضاني عبادتك بسري خويا بيويست مرف جبونا هر روجي نيت خواه دوباره بك جمعه عربی حتانی وقتی پاشیوی کردید بشین امسا که گرکی مرد بدلی خواه آنشین بدوی خواه بیجه که اسوی روژی بگرم اگر مرد بنیت روژی گرتن را پاشیوی بخواه اوجی بگوری گله که عالمه بساد بنیت انشاءالله خدای تعالی قبول کن شرط دو دیا جه دسپی که امسا که حیانی روژ بچه آوا gerek merv terka xarine ve xarine tiştên di hukmê xarine ve xarê dane terka wan bike terka münasebeta cinsî bike tevê xanima xwe tevê mêrê xwe ranezî divê demê de pêwîst e mirov nexwe vexwe û neçe nivîna xwe evan hevî şertana tenê ne gelo îja tiştên rojî betal dikin çi ne merv dikare ser wan jî hinekî biaxive merv rojî digire lê hin tişta dike acaba roja merv betal dibe an betal nabe em wî jî dikarin ji wera di 8 xalan da bêjin înşallah
یک خارنو و خارن مرو بزانین و داخوازا خوا بخوا آنجی و خوا روژا مرو بتال دبه جواره کشاندن جی وهایه او جو روژی بتال دکه نک بیشم جواره فت خم اویا ترجمه جی ترکی لورا ترکی دو تشتاد زانن içmek و yemek ام جی وقت جوی ترجمه کردی دکن دبه خارنو و خارن جواره نای و خارن جواره تکشاندن مرو هناخه مرو دکشین هندره خواهد دومانه و جر دومانه و دیگر برده تا بین اکشی ده پشکا مرو داد بینه پشکا مرو زرال بینه جی او جو روژی بتاد که لیکن مرو به مجبوری ده کارگه که دا بخوته دوی کارگه داشت دومانه هبه و توز هبه وکی فابریکا چیمانتوی بوان به اختیاری مرو دومان بکه هندره مرو روژی مرو بتال نامه دو تشتین برچاوی یعنی بچاوان دخوین بکوین هندره مرو روژا مرو بتال دبه خوایا جوی قلین ده بدن مرو دا هنه وک دیف پوز وکی چا وکی گو وکی پیشی پاشیا مرو دوانا دا یکی جوانا دا تشتک بکوین هندره مرو روژا مرو بتال دبه هرچی قاس به تایبتی نهات و ذکر کرنجی درزی لیخستنا در رهی تمارین مرو داشی روژی بتاد کدشکن فقیهین اسلام دوی واردا همه توا گوتنا خواه کرنه یک گر نخوش به و مجبور به خواه درزی بکه و دمه پیوستی بگرتنا روژی تونه بلا روژی خواه بخواه درزی خواه علاج خواه بخواه تابلت خواه بگره و پشتی که باش روژه خواه بگره خواهی بخواه بیجه و کسی نخواهشن برای باش روژه خواه بگرن لورا روژی گرتن جبو صحت انسانه نه جبونا خاطری که انسان نخواهش کنه درزین نه در رهان دا لمروا کرد تامارا دا نه به امین قرکی مرو هیتا مرو ملی مروا بخن او درزیانا روژی بتال ناکه لی اگر ممکن به مرو دفتار دا بکه باشتر دو بله کسین سروم بدنه سروم جدا قارون و خارنه هاد ملیوی دا بدن هاد دیو دا هاد پوست دا فرق ناکه سروم روشی بتال که مگود شنا خارون و خارنه تی حسبان شرط اساسیه روژی بتال که مناسبت جنسی یعنی تورازانا حوالا خواه آن حوالی خواه و شویم حاشا زنای نافکرن یعنی انسان مسلمان شخوی تشتی ناکن و در روژی دابن شخوی زیاده گره خوشی تشتی به پارزه بله مگو مناسبت جنسی جو روژی بهتال که منیج مروا وره آنه فرق ناکن او روژی محقق تشکینه گر یکی آن یکا به روژی تب حوالا خواه رازی یعنی روژی خواه به مناسبت جنسی بهتال بکن و دمی پیوسته که روژه قضا و 6 روژی کفارت بده یعنی مرو کیفی بقول مذهب الشافعي إذا في مسألة قناعة من مذهب سالم جي أوه نبي مذهب دولتي رسمي إنسان كي قصدي بخوا وروشا كي قضا بكي إنسان كي قصدي تبي خانما خوا رازي ياش تبي يكادن رازي أو مجبور شيء وياك روي روشي بكي رو كي قضا شيء روش كفارت شما لورا مسلمان جرى النفس خوا حاكم به yani خارن ve خارن زیادتر تنگاسی مروت شد که مناسبت جنسی او قصانه چهار افکر به زمان عربی yani اصطلاح شرعی استمناد میجرا yani tatmin کرنا به دست آنچه به عضویندن آن به اشیای بیروح وکالت جنسین پلاستیک نایلون مرو منیش خواه بینوره جنده با آن مرد و اوجه روژه مرواتش کنه مرو بجنا خواه شابه و منیا مرو وره آنجی به دست هر دو به بلیزی منیا وان وره دیسا روژیا وان بتال ده به لیوکی دینی شابون که منینه روژه مر بتاناک 5 دینبون یعنی مرو اخلی خواه باوشه که مرو دین به روژه مرو بشید چه خواه مرو لازه که بره گوتو بکو انسان دین سر وان روژی فرض نینه 6
جدین درکتن یعنی به مرتد مرو مسلمانه و یعنی مروه که باورمنده و فکر آخه بگو هره به کافر آن دین بگو هره به یهودی به خرستیان آن به دینه که دنی و چاخی شخوا روشی خاصه به مسلمانه روشی بهتاده به دین چو روشی نامینه اروها باورمنده کی یعنی دین خوا نگو هره جی لی کلمه که کفریج دوی در که روژیا ویجی بهتاد و اکی بیجه از قانون خواهده قبول ناکم اکی بیجه قرآن آلی خواهده داناتی محمد شکرب که فقط نویسانی و اکی بیجه فلان آیت هنه حکموی در باس بیوها واناشی مرواش دین در تنکن مرتد همین توبه لازمه جرا توبه بکن مرواناشی و چاخ روژیا وان بهتاده بگه روژیا خواه روژیا که قصاب کن هفت هناك حال خاص بجناية بخانمايا جنا ددما روجية دا بكا وحيزا انجي بروجية بولده قناعتا مدا جنا لسر روها بولده منا ونيزيك بشخواه قرار روجي نگره اما هم بيجن اینات بكا بيجن استخوازم روجي بگرن ميز وستانين روش کنن و روژی ارتانی روی بروژی هشی بولده روژی هشی بتالد بدی پیوستن روژی خواه بگره ویش خورا بخواه بخواه حتی حال نفاسی دبنجرا در باسو پاش روژی خواه قصد لورا ایدی پیوست نینه که لحویا فتاریشی بمینه دکار بخواه بخواه دما فرصت وی چی بو روژی خواه قصد ویا حسانی کیه مکافاته که خدای تعالی دای جنان شبوهان راحتیه بله هر واجنا کو زاروکان بمیشینه گر مجاندن زرار بده وی آنجی بده زاروکا وی دکاره روژا خواه بخواه پاشیجی روژا خواه قصاب که بله اوی پرسانه پرجمهده کرنه حتی دو پیجاردن آد پرسینه گلو جنه تزه ولدیه زاراوی دو سیر مهیه و اگر روژی بگره شیرناکه و چچکه وی و نکار زاروکا خواه بمیشینه وی جنه ویشن کانه برات چه بکه ویشن که روژا خواب خود زاروکا خواب میشینه وقتی هات فرصت و امکانه و روژا خواب بگره هشت یا داوین داخواز قصدی یا ورشاندنی خصوصا مرتلی خاطر که قرقا خواه و ورشه اوجی روژا مروا بهتالد که هرچی خواست ورشاندنی دا ورشاندنی هنه که جاد نشون دا بزوره ناواویجی نزور ناواویجی روژه بهتاده بله را تشتکی قصدیه اما جبر سدمه کی یا جبر نخوشینه به حمد خواه ورشه روژه بهتال نابه مرو خوشبیر که بخواه وخواه آنجی ده مناسبت جنسی دابه روژه انسانی بهتال دابه نا جبیر که بیراوی دا تو نبه لیکن مروف هیچ خوارنا خواه نقدام دوبه بکه و بیرا مروف که مروف بروژیه پیوست مرو در حال ترکا خوارنه بکه یعنی هم بیشن ناند خواه شخورا گلک خواریه طبخ خواه اما خلاص کری یک جداته دوی کرو ایرو روشیه تو چیه که او گرچیش دویوی دایه گره او لقمه دوی خواه نخواه اوی بابیشه اروها تاوی خانما خواه بیشی وقتی کت بیری گره ترکا خانمه بکه در حال اگر دوم بکه روشی بهتاده به و خارن به مگو روشه که قضایه اگر مناسبت جنسی به 61 روشه بله اوجوسا مرو خشاش بکه بخوا آن وخه روژه مروا بهتال دبه بله وكان بيجن هيج نبي فطار مرو ده قبل فطار روجا خاط خمر بقى فطار مرد قيم مرد زان مر روجي خاش بير ناكه بالشاشتي بخور روجا مرو بهتاد بلا رمركي مسلمان بروجي گركي هناكي دقات بكه انجي رابيه دويجه پرده ناكشينه دويجه حالا دم بخون هي زوي هي شيء هي نبيسه دخو و دنر کوی وای تاوی ده روجا انسان شي بهتاد به گره چه بكه گره که او روژه جارک دنی قصاب که آنجی وقتی دسمیش دگره زیده آویتی خده و پوزی خواه آنجی دوی خواه وقتی پاکشت که زیده آویتی خده و خواه آور هندروی اوجی سر روژه بهتاد که خوشکو براین دلال در روژه دا 2 هفت
سنتین گرینگ هنه خوازم وان جوارا بیشم یک اوه که مروف را به پاشیوی به پاشیو روشی نگره و ممکن به پاشیو خواهش درنگی بخه یعنی حتی نیزی سوی به بله اویا سنت دو دیاجی مرف دفتار ازا عجله بکه اما چاوا بو مرب دقا خدا مرف فتار خواه بکه انک انسان هنه ایواری از که خاطر دکن دوی امکان رام پاشیوی و رانام پاشیوی و سا روشی دگرن دما روشی آن زیده دبه دریج دبه انک جی هنه وقتی دبه فتار شده دعالم کسی 10 دقیقه شون فتار خواه بکه میکه جی قراتی دکن اینکه جی عادسی دکن جی چه دبه او دزانه اواجی شاشتیه و در وای سنتیه سنت او مگو گرکی چوا بو فتار اما فتار خواه که و چوا بو بریا هی نبوی سبب بریا و حتی دقیقه که 2 دقیقه بمونه به سببشی معرف فتار خواه درنگ بخواه باش درده بش بو خاطره که معرف زیده برچی نمینه تشتی نهات ناخلی من شوه خوش که براین دلال را تماشوانی قدر بلند را ایزاح کرد هیویدارم تشتی مجبور کردن پرتون هبن اگر هم تشتی مجبور کردن هبن آنجی هم تشتین که مذکر نکردن دبیر آواز هبن جبونا پرسی واجی هم آمادن هم کارن پرسی خواهش مرا بکن جمرا برای امایلی فیسبوکی آنجی برای تلفن پرس کن انشالله دوی وارد هم بشه دور آلی کارم خدای تعالی روشیام تماما قبول بکه خدای تعالی همه ملتی بندست به تایبت ملتی ما جبن دستی جبن ظلم خلقی آزاد بکه خلاص بکه خدای تعالی براتیا ما خورد بکه دلی ما بهدو خوش بکه گش بکه ایمان ما کامل بکه عمل ما قبول بکه بمینن خیر و خوشیه ده